بشتارين هجا ودلال كردستانيين دلال واسطنبوليين هجا از لسر ناوي وشام خانانا وهروسا لسر ناوي خواه آسيا فرزان عندما بنا كرد يعني نام نتوي و سرقا كوميتي عمل كنا سمينار خاص يعني نام بنا كرد بخير هاتنا وحمية دكم از نهار دری گلی که براستی از گلی که خوش نهار جن خوشی کنه و از بار دکم از بانج نحن که خودنی خوشی کتر بومه. از براستی تصادف بن یعنی سپریز اکش بو من چی بو یعنی از قط ند به برنامه دبم کو از تبلی برنامه ببم و از مدراتوریا به وشم خانه نابکم ليش بنا من برجرينج يعني تخوازي أكيد بشخص بين كسايت بين سازي بين رخصتن بين شد جبنا زمان ما وجا ما چند ما نتوا ما ناسنا ما أكيد كبركي دينا سر هبودني أزي علي كاربم وأزي قبلي علي كذا علي كي بقرم وداني مثلا ديواري وأمي أغابكن غلط إخوة نتوافق وأمي خلاص بكن يعني أصحاب اسطنبول از وقت هوا از چلو سه سال چلو 4 سال ألمانيا دجيم لي از نها لبر اسطنبول دي ودي ودج بنا من 20 متر قاره كردستان از وصفه هستكم وأز جلك يتخشم بخير هاتنا وان جنين بدوي درازة. بري هكشي تواصل من رجالك الدنيا قبل الدنيا مهاتنج نشونا فوارا برتقال. أز جلك جارك الدنيا كي خشم وهستك خشم مرتشبو جبرك وبراستي نقول درفتين جياني وأبويا تركيا. وشرطين الدنيا بيجا الدنيا حمودة ليه هو شهر بنش نوبهار نا دارا برتقال كردي وسيتار چند روزه لوری موری سپاس کنم که چند روزه لوری کده که مازن دادن و بدرفتن گلکی ضعیف و مخابن از حتی وان خوشته و از فاصله وانی کردیم. از ایش هول از وی برنامه هول بدن جبو وشام خانه نا از مدرات الجوی بکن یا بان هش چارچنی درا. از دی بدن نکردم مش برد ارتد نکی. تمامه. نه. داویش دیگه برید دیگه. سپاس. مجرى برنامج أمان يا إيلو جوا قابكو وجد بن وجاجي نج يعني وجامع هناك جي ناس نامه چاندا ما ناس نامه جغرافيا ما ناس نامه يعني زمان ما ناس نامه جبوي وكي بيس شنا خداي هبودني بيس شنا دستي هبودني قلتنا وإيشن هو نبصان بنا و ياكو إيشي بانشنا برهرشي كرنا نبسكارا ما هيجا ياسمين ألبان ياسمين ألبان براسي كدك بكل هيجا وكل دلال داية جوا إيشن جنا نه يعني نه تاني إيشن جنين ما كردا إيشن جنين دنيا حمو تايبتن وإيشن جنا نج ديرو تشتكي نوع ج دسبيكا مروحية إيش يعني جنا إيش تيتيه وجن تم برخداية وخواستيه في إشافة بحوالي قوي ظلام من رجي باربكة ليه بهاي كنا هات يفهم كلمة خابن إنجا خواستنك وبتشيرو كوالي قبل نفهم كرن بزمانك حنون دلوان از هيفي دكم قوة أتشيرو خوان دبن
چیرۆکنی پر خوشن من یەک دو جوانێکی خواندم ڕاستیش بەر پرتوکل بەردەستێ من نەبوو من هەموو نەخواندن ئەز چەند ناوەیەک و تەنێ ناوەیەک و وان هەڤالێن و divê pirtûkê de nivîsandine navê wan ez ê bêjim ew ji wan hevalan ji wan nivîskarên hêja tenê çar kes niha libirîne lê ê ku nelibirîne jî ez ê navê wan jî bêjim ber ku keda wan jî rastî bir de heye ji ber wê yekê û pişt re ez ê hewl bidim bira nivîskarên me xwe bi xwe wan bidin naskirin ji ber ku ew xwe bi xwe wan naskirin barkim baştir e ji ku ez wan me naskirin yani çîrokên ê ku dibir de hatine nivîsandin xwediyê wan çîroka Amine ببورم Amine Pirozxan, Lalişa Usif, Sevda, Berfin Dicle, Merva Birim, Bejina Kurd, Evin Hasan, Gülgeç Deryaspi, Gula Almaste, Neriman Yagız, Ümit Fatma Fırat, Nesrin Roşkan, Kurdiye İrgat, Yasmin Alban, Hind Abdelo, Midye Berkat, Narin Ömer Seyfeddin, Leyla Mehsu Berazi, Leyla Kadri, Sultan Yaray. Divê Pirtûkê sê zaravayê hatine nivîsandin. Bi zaravayê Zazakî û Soranî û Herwisa Kurmancî. Ya xwediya zavayê Zazakî Ümit Fatma Fırat û Leyla Kadri jî bi Soranî lê bi tîpên Latînî hatine nivîsandin. Ez pêşniyar dikim ku van çîroka êşê jinan nekî fam bikin. Ez niha ez vegerim ser nivîskara me hêja ez hindik em werne ser mijara xwe birês Yasmin Alban ez keda pîroz dikim her hezbê kedeke pir hêja ye ez ê hema wisa pirsek ji ber ku dema me jî bar dikim siheteke ji ber wê yekê ez zêde dirêj nekim hema wisa hûn xwe bine naskin û çawa ji wara bû fikir û çawa yani ew hat hişê we ku hûn êşên ezanim ku yani beriya we hin tiştînê din jî yani ewek antolojiyê jinan hatine nivîsandin lê ne ê êşên jinan evîn şikakî jî antolojiya helbestên jinan nivîsandibû û ev ji we jî êşên jinan we nivîsandiye bi rastî tiştekî gelekî yani bo min jî ji ber ku buwateye û balkêyê ji ber ku ez Avrupa dijîm yani heta nekî niha min çandeke din de yani ev karînê gelekî xebatin gelekî hêjane çawa ji wara bû bîr û ev kar dest pê kir çawa wê ez Yasemin ev bana xelqê Tetwanê me heta niha xebatê me min ser em bêjin çîrokên gelirî çanda Kurdî kultura Kurdî ez pir xebitîme min çend pirtûkên min jî derketine û dûra jî ser wêjeya zarokanê modern jî ez xebitîme çend çîrokên min jî wisa derketine niha jî dosyayekî min ba dost yayîn evî ye berweşanê ye behsa dikim kurtasî dibêjim ez jî zêde dirêj nakim xebatên xwe ez wiha bêjim gava mirov li wêjeya dîroka wêjeya Kurdî dinêre mirov gelek rastên nivîskarên navên mêran tên yani em bêjin wek Ehmedê Qanî wek Melayê Cizîrî wek Feqiyê Tehran gelek wek wan rastî jin zêde rastê merov ne lê wexta mirov dîrokê dinêre jinên menê Loristanê awana em bêjin qasê 15 hebna pirtûka Feqa Hüseyin da merov rastê navê wan tê ku wana helbest nivîsîne yani tenê ne helbestin tê ku wana nivîsîne helbestê wan wek hem dîrokê da ya nasîn em bêjin qezayê ser hezkirina Xwedayê û pêxemberan em bêjin ser kurîrkan filan wana mirov rastê wan tê xebatê wan hatine parastin ji ber ku ew yani oldar bûne ser olê nivîsîne cî olê da em dezgehên olê da hatine parastin hani belkî jinên me jî wî serdemê beriya wî serdemê jî nivîsandine lê me xabin em rast nayên yani belkî hatine windakirin belkî nizanim nehatine parastin Mesture Xanim mesela em bêjin 400 sal berî dîroka Kurdistanê nivîsiye. Li ji wê wê de em tên
ام راست ناوین جنن نویسکار ماین مخابن بلکه هبن جی لام راست ناین ام بجن پل چیبونه وجه پل چیبونه جنن قافقاسیا ام جن ببرن قافقاسیا دا ام بجن وجه کارن ما گلک پرتوک نیستانه ام وقتی مدرنیزم دست بگیره وانا گلک پرتوک نیستانه ام نورجن راست ناوین جنان ناین ام بجن شامه کوار هوار دا گلک نویسکارا دور دا ام بجن چیروک نویسینه ام بجن نویسینه دور دا جام راست ناویجنه کنایه بشرا ام دیاسپورای گلک نویسکارن من İsveç'ci درستنه خباتن وان سروجه چبنه دور جام راست ناویجنه نای لجور از بجن 10 سال 15 سال باکو دبکو باشور هبن از ویا نکارم تشتکشن از ویا نظام باشور روجاوا روجلا مخابن ام جوان جبکو وجه آن دورن ام نظام در حق وان دا بجن هنه تونه لباکور دا از راست نهاتم هکه هبن جی ام راست نهاتنه لجور هم بجن 20 سال 15 سال بری حیان ها جوی 20 سال دا جنن من کرد راستی جی پنوس هلدانه نک هلبست نویسینن نک حوالا مجی هلبست بانه و ام بجن حوالا ام مجی دست بکریم چیروکان نویسینن نک رومان نویسینن نک ام بجن وجه درکی برهم دکن ناو جنه هیدی جنه هست بخواه ناو وجه کردی دا دوازینن یعنی اوام راست ویتین وی 20 ساله دا چیروکشی حتی نه جرا اول ناویجه کردی دا خباته کی وها به رنگی جنام نویسینه ام بجن هر یکی اشاقا ما گفت ما استاندارد کی دانه ما کنسپت کی دانه ما گفت هر کس چه دلیویته بلا ببیسه هنگ حوال دویجن yani gelek çiyan avgotun pırşmaya tekirin çima eş yani çima eş ajine bu jin eşaya yani jine ام بجن میران ایشان دیه حاکمیت تا میران جواک ایشان دیه جنه بخواه ایشان دیه نه اوا ام بخواه جیان بیام حتی ایرو مدیتیه بی ایشه اجبارویش من بینو سامه آنها ایشه نویسان دیه مقابل ایش من نویسان دیه ناوی پرتوک جمعه گوته انتولوژی ایشان هر چقدر پرتوک انتولوژی نبجی او ناو مالی آنی ادبیم قیزبر شونده هیدارم ایجا امه چیروکن سرکفتنه بریسیم دم چونکو جن روش بیشت کرده روش دبیم قایدی پیشه دخوینن جنن من کردان کمپران و ام مثلا مقالا نویسکارن ام بیجن 400 سال بری دیریجا ادبیم قیویگار جنن اوروپی پینوس بلا نگرتنه دسته yani دبکو گرتبن اما من نویستیم آویوان evşi serkeptine yani evşi ama juan belki girdiye juan da doğan da var ya yani doğan işine girdi ben veji na çarşı saber ya bejin jenemane kurdan bahsavan ki hejan tej got balamikşan da got duvarda je emraste havateki var ne atne ez şanazım jenemane kur rasti az çiroka kitabı ji bejin juara ser sosyal medya parani me pegani من جکیرا پیام شان من دخواست چیروک کر همیان بدرخوازی کیف خوشی yani şandım çiroke şandım hani henek çirok belki gelek başın henek ne başın bilji gormen ne hamet çünkü jin rönüştiyen ise gelek jin hanet ve jin emrünün jiyana kabil misin jiyana ve romane ama nan misin yani nan misin ha evjinen mehan rabun nevisin yani ev Portukya pekani cara avla dueja kurtida xabate ki bir rangi ci girdiye az cipiye ki şanazım havalet mane jinan şanazım gele godun jimen berek ki bu cibet bu az keleceğim hemen bir kiriye herhalde bez yapadan Hanıma Hija Yasemin Elbar heruha keça Seyda İsmet و خاطرنا نيمات كتوانا وازبارم يعني جبال قدام ما كنت جبوه كي من كاربو يعني جيانا ودك حميتي ازبيجم قالك برهم هنا قالك برهم دار وجنك
بيسر بلندن جبوي جبان كراسي دما ما كرته از بما از هم كده از هم با خانم دلال لالش لالشاه جا دلال نابته بيروزه نابته ج بالا من قالك كشان ايبار شبيدن از لي فكري مگو نابي بناكي نابي لالش نابي فرسكه همه يا بيروز لالشاه نوراني لروجلاتي كردستانيه و از حاضر شده بپرسم لالش ناوی دش کردی؟ ناوی من مخدانی هر بچی yani malbate da gava apımın yekem geçavi usulü bu navi dani laleş ne hava düdü acıdani evjini evkul maddeleri da duram khas yani işte şengale katlama şengale ez dur megaryam جرى يكم قايد جيك ميزاني اشكرتي راح من الاولى سالو مش عارفه دستور خاص بو انا كيف خداني ده ولا از خاص هم كلش بيتبع مش از خجنو بابي جرو كلام شو درتي و از ساشنا بقاش خاص هر بيجي نابته دومدار به وجين به و هر بيجي بنامه سركفتن به وتشتكي تجي لالش هذا أظن كنت تشيروكي خد برد جينا بصالية يعني تشيروكي كده خوش برد هي جخينا تشيروكي تبابك أجي تشيروكي وأبابك شيء أز دشبين ما خوي بابك يعني ونقولك خوشات أز تشيروكي كمجي سر بابك كي هي دما كنت شفنا ألمانيا دي بابي نيجتنكو أز بابك خب خرابهم قلت نابك كنت بابك الألمانيا فرن بابك خونيني وهيج كلها بابك الدليل دمايا ابديت از يعني از عاشقي بيه بباكي بوم هل هبيت تشاد اسبي بباكي كر يا ببك باوكي جنبي سدا كواختمي وچاغي دركه زانيگه جنو قدام از خاصه 2 ساله كيجي وكشي وكشي يعني كي انزواي سر لكولين خبات خواندن كردي كر بوكو از كردي باش بفكر بگرم جيانا كردي بجيم بفكرم بنويسم دوراجي بالاهيه كي تشيبو جيروك نلس داوم تكر لي جيكي دا خدمي بانديمي جي دس بكر دور دا ايبو تشتكي جي مكروه مثلا كي ترال ترالتي امن ترال بس دما افرانتنا تشتكي تني وجاي اف دركتن هيدي جيروك قوسالم دا زندي تبو خاص از كاركتر وان چيكم لهنگي وان چيكم جري وان برچاوي زندي خاص از وانا چيكم اوانا دركتن قاوا يعني هناك لهنجي تشيروكي منن هناك تشيروك السرواتي بس وقت قدامكم من نستكي مش ستيلستي قدامكم من كوليكسيون كي حاصل كتير بشي دري تشيروكي كي تهبت وسروي تشيروكي سروي حماية تشتكي بقى يا وساتكر يا وساتكر يا شيء بور قماش تشتكي لهب دانم جانا اودو بمسنا تشيروكي اوا بوك اوكي وقت کو پیروزی کاربیم لیوانا آوه که نوتی چیروکم یعنی دا باز یکی ترن افی ترن چیروک چیه که دا شرطی او درد کردن هایی کوی چیه لهنگی چیه نکود که چیه او کر وقت شیفره مانا دا شرطی کوی چیکر نمان چه حتی اوار نویس اوار چیروک هفته زب قدید کن بوك مجو بالا كرني بوك تشتكي نو بابين زازا اجمرات غالي كار بس بيكو صافي كا بدنا سپاسن تشتكي سبب برسن جبال بجاجنا اجيرو قبل نسيم واس كاركتري بهنجاز وانك از وصاوان داتين دي بيجي خزاليت تشبيجن جينجوي رشوي فلان بيبان أزمان بآخرهم تيجي ببيك خرجت بآخرهم يعني شلون سيدة تشتكي تجارة تم تبيه كده ضاق في أو زندية أو صحنا إيمن يشي أو جزاروكتي دقي بيركامن جري قندن قبل جايشن دهاتن ما شو عم بنتشنجي ما هر جن غور كاركتري خا مثلا رنگینی وان دستنی وان تشتوان غور وان بود مثلا هنگشن جلی زفت تشتر رنگین چیت کرد
از بندواندم کنگی اوجن işte وقتی وارد اسپانیا قبیله بدرون از ایش به مایش خراب کنم بود قبل دست بگی اوجن میکو یکو بچه‌رو که فای بجیان فای بیرانی نفای یکو زندگی بود yani دستی تبدیل نمیدی چه سر بچه‌رو تشمان و خاصن او جن bundan nedim çero kavan jiyana van tebuna van aveki bundan nedim van aveki jin dedim ji ya bir karakteri ki ya ji biz çero ki khasım bana zindi çünkü dırhane da renginiye kedan paşikiye kedan ya rahman ev qadis ki devlemet ki ezvak fahnek şey kayındare van istim ezlemede daha bir açıkım hani ki bejim از من باره‌وان درکت مقداری باور تشتکی بکن. تشتی ماسترجی کاری بکی. تشتی تبور. و ببینید تن از بار کم هر کسی بسه یعنی رونال برسی بارزا. بسه وشان خانه ما. ناوی ببینید تچنه یعنی ناوی وانی که جیک بیگ زنش برکو. ناوی وان جی جانا جی یعنی دایی که من گلک زارو که هنر از بشم گلو چا ناوی وان زارو که حمیکات زارم. نه که از کبا پارورتیم. زمان کردی زمانی که ادبیات کردی درکیه عالی دیدباری داد خالصه از دخواستم هنکی اب بکن مجی هنکی ام کرداج تراله ام بیرافا ام حتی بدگرن دکودن تشتکی دبینن ام هین شابلون هین تشت حاصل کنه گرچه اوا او که افواجه مدرن سرمه بیا پرسیه اما همایی که سریتا دستندید و در باست از دخواستم و گره بیرافا لورج بیرافا تشتادر از بوی پیوکی ناوکی کردی ناوکی کدوم مثلا تو بیشتر بسه کشان جلو برگیری کی او بسه به کاراکتری پیش کرد هر کسی ریوتا بسه یابی جدا زندگی بزن از دخواستم جروکا همداره پر دارم هولی دورگا افتی رونالد بارتس رمانگری که فرانسیزیه او سری جورا تیجه هیچی بیشه کردی چاب کارم وقت gezip kolkirin. Evgala fotoğraf makinelerken ev müşahikotun hınera fotoğraf emir. Dura evi çeroka fotoğraf evi yazındiktir. Ev ciddi bir de doğru da hani ki hemahının tu gama kesal hemleri lederine ev çeroka olaydı orada derdi. Acura bir gezip kolkirin. Ece khasım bu ev ki revaz edilir bu kardın. Keseki kurulurluğunu peyleki yani bu rengecilik yani bu motivacılık ki begere ser bir afar. Ser zaman yapar ser ev şmendi yapar kurdu. Lover bir afar dişte gider. Ezilge hidi benim bu bedgerin bu derteki baş. Ez ju abi daşı bana serketi benim bu digeyce rahay hem deri yapar. جو فیلیستو که زیادتر او که زیادتر یعنی جوش هنری که زیادتر دیگر حیوان چروکا و یعنی اتشتک باسی کاری که یعنی ادنره که پر بال کشه پر هجار پر دلاله جبر کو امزارو که خود چکانتی بزارو کانتی امپیری چند رفا کلتر رفا دیکن نبی کمی جبران که داعش من ببک که دین برای وقت به موجود مزیدی باشه صحت تخش امشي بسازر که پیشتر بازم نفس حكينا ما جبالكو سواجي إيوارم جبوه كي أم درباسي سردا بليش سردا كي بابا كي جواب ده بلا الماستي جي هون شغال ناس دكين بلا الماستي جنك تشالنج جهات يسر حديه وشغال درجة جزبنا كي جبيجم سي جنين تشالنج سر حدي تجنين خرزي سوداجي زوارد كم خرزية لي أم همان دمده أم كردستانية اللي هبتشتي لدي ساجي أم بيجد يعني جوا حزتكم قولي جان أس تاجني زيد ناستكم أم هبالي هبودنن وأز بهبال تيا قوليش قلة كيف خشم قولي أز خازم تب كرتاسي تب بميواني نقبلي ناسكرن وزانم بريا رومانا فايتا برجارك شكلية و جانا جيروكي خوشي تا إيشين براستي جانا ناينا قلتنجي تا وحدة وانيكا و تا جيروكشي نصاندنا من مراكش بالكو تا جيروكشي نصاندي تا ورقار جي كلبو
اللي كجبوي كو مراقل ديروكا وجا كرتقي دس روماني كده هركس بنفساندني من بهالبس دس بيجر بس بقول يمكن كسر يكونها دس بنفساندني كنرجي يعني صدي بيجوا حشتي يعني حفتي حمود هالبس يعود دس بيجر شو ما تبغى روماني دس بيجر كان كل تصير بدنا نسمع ما لي الله سيد اللي قلنا فات فازم يروبيا مقرديشة از حفتي که فواری بود میشه درمان خوارنه باورم جمله پشتری که در نفر سپاسی و حمیان سکر مالو آبا و دم خوش مال بکتان هاتن و امروز میوانه با فیسمای بیشتری وشانه نای بیم فرصته چما رومانی دست بکر هکه ریاته با آوایی که خواندنی که تبه دو دست خواندنی که رو به هر روز مرا قطع کرده به تو چه خاصی تو خوینی؟ تو خاصی دریه ندنجی برده تو چه خاص وان دریا هر چیز که ود کی پاری کی اورونایی لذته تو هن زیاده ترتیبه تو هن زیاده ترتیبه بکنیج من جلای نهری جروکا هر تشتی جروکا بوینا مهیه جروکا سکراتی مهیه جروکا مهیه یا کم هاتم به درجه جروکا وی دقیقه ساعتی جیه لی روما یکی تشتی دیتر بود رومان دا جیان ایدی برفرهتر برچاوی مریاد هاته راخستم کتر دیتر مریاد داده دید باور مجیج سر ویا خواست از رومان دست بکر یعنی تمام دست بکر بلکه biz نزانتی بود بلکه جی مدخواست از رکو گرکی خواه سر کاغذی بنویسیم دكتور درباسكو من بأدبيات ناسي كراهية أدبياتي كاشف درجات وأجي ويا واي بس بيكر يعني بيجي تقاس أجي غالبا مشان بين الحلستي وخزينة بدم بيها وشان شيران من السنة اللي مخابل أز أو تشتجن الناي أز تاني تكارم تبيشن ببیشی بلندیسی بپیه‌پیه‌پی دم از دست بید که از نوزان از لیبنیرم اما رو پرک تجیبیه مکان وقتشی تانی یه مپرک نمی‌کنم یعنی چه محبوب او قاصد بیشین حیران نزنم خوبه چیه و یعنی نجت شتکیش منه لیاق جدست نمی‌تی اولش جبرم از میشو سخواست بود جوی دست بید که ایشان روشه که تمام مدرسة خاصة درس ميسير كمليني هاري من قانت و از بكتب نوع أدبيات الدنيا مليني هاري جرو قد يبغون كيايا جرو قد يموتون خاطر لسه خمار بازي خوش ميسير لما هي لسه رشيكية كقطش تجنا ميسير أو مثلا ده ذكي قطش تجنا ميسير هلا عليه جنيدة مخابل أما نتوان باركرنا اللي جواك هين وي أصلي هين بيشتنا شو أو بيش بريني إنما نايلن أم تشتكي بكم يعني حياني أم بقار يعني وارد زنجيرين خويك وياكو دشكينن وخج بنوي من دستي دردخن بريد الناو مالي ده باشي جواكي ده هيدي حطاني أم هاي جو قد بن دمش صار مقدر بس يعني ويشو مركز هي بدارم اي ببيشي جبر نفشكي ديتر ديجيشة نفشكي نوكي بريكو هاي ما جتو تشتغل تنيبو خواندن بعلاقة بنويسرا برومانيرا بشيريرا بعض الجناجزة تقشينا وجنجرا بهجن قلم أخوة وجنجي دنویسینن و یه بنویسینن چی از هیچ دارم چی هدی بردوی مشتکبر وکی نها و بیست حب جنا دستای هف و رومانک میسیار
Portugal çirokekî nivîsî. Tiştekî din divê berhemê de bala me dikişîne. Di çandeketine de tiştekî hayatûne yani biz her jön û Portugalê de benim bahir. Ev çanda me ye, çanda Kurdaye. Çawa ku beriyem êvaran odayê xwe rûdiniştin û girkên me, xwatiyên me, metên me, êmen mestir ji me re dest bi çîroka dikirin, îja dor bi dor digotin. Ewî digot, ewî hildida awtin digot, ewî hildida awtin digot. Me jî bi wî awayî, me jî dor bi dor, çîrokê xwe nivîsîne li kirina vê berhemê. Yani ev jî tenê ez wisa difikirim ku tenê di çanda me de. Ji ber ku me hîn çiyekî dinê xebateke aha nedîtiye. Ev jî keyfxweşiyeke, keyfxweşiyeke dinê ye. Yunan'da hep Yunan'da ewan jî ji me diriyê ez bawer dikim ji ber Türkan'da ez biya ez buxar bikur were. Esas ev xebata Türkan'da min jine Türk nivîskar komeleya wan İzmirê heye. Çend car ez beşdarê xebatê wan bûm. Cara ewil min pirtûkek ewan jî gotin em ê çîrokên serkeftinê binivîsînin. Min jî çîrokek min got ez Kurdî dinivîsînim. Wan gotin baş e Kurdî binivîsîne. Cara ewil zehfê wan jî fikrên Kemalîstin. Gotin cara ewil ê çîrokekî Kurdî bikeve nav pirtûka me. Belkî hin kes dij derkeve ama hemûyan ji pir xweşîtî qebûl kirin. Ez jî xebatê wan da bûm yani çok dihatim beşdarê xebwana her sal em bijin yan jî 2 sal carekî jinan çîrokê xwe dinivîsandin ama konsepta wan hebe. Êm ev cara ewil em got em ê wiha çêbikin. Konseptê wan hebû mezan gotin ser nameyek binivîsîn her yekî tiştek dinivîsiye. Lê konseptê wan hebû gelewek hebûna. Wana her sal pirtûkek derxistin. Ez jî ji ra bu çavkanî yani pêşniyara jinê me tê jî kir. Wana jî qebûl kirin. Xebatê me bixore gulên Devam. Keda teyana her kapıda teyana Dora bebe yazıyor. Valla me biryar daye em jî xebatê sar bidomînin yani evne tenê. Ama bengya yekê din jî ew dît dorkire yani sîheban ê bibore. Zehvalê me tîş çîrokê xweşandine malê wan ava. berhev dikir ez hingê te ji me re jî nivîsî te got ji min re binivîsînin lê ez hingê ez li seferê bûm miştara got ez hel mal bûm. Carekî Ew min got bira bîne carekê dinê. Wele bibûre kerem ki Ez ê balê bikişînim ser peyvekê, peyva dereng may. Em dinivîsê de dereng man wekî ku gelek tiştan da em dereng mane ku hê welatê me hê bin dest be. Ji ber ku em dereng bayîne li ser wibarê dinê hemî her kesî para xwe her awayî daye tenê me nedaye. Tenê me. Wekî tê zanîn mesela ekolên nivîsê jî felsefî, olî, zanistî û îdeolojîk mijarên xwe ji van tiştan hene. Nivîsên me behsa me dike. Her çi qasî felsefî, îdeolojîk, olî û zanistî be jî ji jiyana me ye. Ji rojê ji vê rojê her roj çi bûyer û qewmiyên li serê me nin em bi wan tînin ziman em wan dinivîsînin. Zî mînakekê bide. Me ku li ser ew ê dinêre li ser sosyal medyayê û xebatekê dike lê dinêre ji bo me nivîs û romanê an jî çîrokê em derheqê xwe de tiştekî nabin. Em derheqê xelkê de gelek tişt nabînin. Romana ev ku lîteratûrê vêga qebûl kiriye her hin tiştek tên ku her tiştên veşartî ku dertêm ji Çînê salê nesed heftê û sisiyan de ji dikek navê Murasaki Shibiko. Murasaki Shibiko berhemek nivîsiye ev berhem
سالا 1010 دا چاپیه حیانی سالسالا 18 کس هاش بیتون کسی نبیده سالسالا 18 ده نویسکاری که رقمگری که اوروپی کشف کرد و دمخرش ایجا اول هم زمان ژاپنی هاتی نویسی و دمی زمان ژاپنی وکی زمان ما زمان چینی سردست بیه زمان ژاپنی زمانی که بندست بیه حتی وکی زمانی که بلا نه هاتی قبول کردن ده قصران دا کلام خدمتکار خدمتکار بید زمانی که برد اوی خانمیشی زمان ژاپنی نیستیه او برهم بنیرو تناوی ده 1000 سال باس بیه و پشتی 1000 سالی ادبیات های و بیت به ایرو اولا دا به سرناوی خانمی پرتغالیا و زمان نوان 1000 سالی بریه زمانی بندستی پارتی نویسیم و پشتگو پاتیاویتر ایرو جبوی دولتی رومانک سرکه لیتراتوری ده سرکه و 30 زمانی زیده تجربه کردن هاتی چی کرد جا ام بگرن خواه ام بگرن چیروکی خواه ام بگرن ادبیات خواه من باور بن خاطی که دیامن هی نوی مامه فکر که بنویسیا قلم دست بگرتا yani mol yerkiye li ev qas spontane de peyhev ya minna ke küçük var bejim yani بحنك ke küçük mesela ben derham berdiri notili varlık anu giyişti تصير برفي فبك يلي يكيدان يعني دود قدر يعني ev qas tişteki enteresanı tüveyem nesi tüveyem ev haşi kokpahana ev kesin bu deste o kalemi bas قلم بري جن أمير لي زيدت الجن شبركو أم درنج ماينة أم قالك تشتي دا درنج ماينة أم أدبيات أخذ درنج ماينة أم بنفسي شي حتى دليوة شي حتى سردبيوة بنفسي مثلا لكن بلكي 1000 سالي شونوا بيجي وتشنريسي أو ماين داير تجاربان دانابه دريشنا باورنا نكتب سباستان her dereng maynek jî dest gava dest pêvîkê ew jî dest pêkeke yani ji bo me li gorî yani di hezar salaya em bên asna me ne em neteweke di dinyayê de herî mezin ku em bên asna me ne dîsa jî em dijîn dîsa jî serketin ji dest pêka gava me ewî ام ولا خويا دقيقة يجي مسج باشه سبدا حوالا ما سبدا دايكد زاروكايا سبدا دقادا ادبيات ده هي هناكي نويز باوردكم جبروكي از سر ناوي سبدا بيجن هيك قلتنك سبدا نلغوري دليو بيجي يعني شاش بيجي از ليبونا انا كي ويبر برسيل دغ مسرفه سبدا اشتباورم سبدا أظن تدير تزارك وتري اسطنبول تجي وأظن تش سياسون يجينا سياسون باطمانة سياسون جون دما قرخ سياسون أم تبينن ليه أم ندر هودن أسكر أظن بس در هرتبينا سبدا كلام كده وين حميد خيراتن سر چوارات دبیشم از گلی که جان بیجان از دبیشم دلما که من هبه آخرتنا مدا سری هبه بورینه بون اخو بکن دست بیکم بده چیرو که شخو یعنی یه چیرو که یکیمینه و دست بیکم چی لهنگی چیرو کامن یاسمینه بانه و دلبرین دلویه روزک دلبرین دلو است بازم خالایی بکم دلبرین دلو روزک جمله پیام کشم که سردم proje kimeye proje çirok bilmişse bu ben Kurdini zanim çünkü destek hamle Kurdiye 2 sale 30 salı niye rasmi bu Kurdini zanim o Kurdiş onu zanim ben isteyeyim şimdi çirok çok katlı zanim bu
بله اوجي جو حاول بده خويا او بك تو تركيب نفستنا ازي ورغريب كرديه دما وصابه بيجي بتركي نفستان ومشانت اوجي بر دوسيا مدا ياسمين خانم روجي ياسمين خانم من غريا مش گوش خو تماما غريا گوستدم شركه تقبل ناكد çünkü بكردي هاتي يعني بتركي هاتي نفستاندن او كردي هاتي ورغراندن لازم تو بنفستيني دما وصابه براسي پر خنگیم بو موجود أزدن زانım, çoğun zanım yani çoğu zebinevistinin. Neyse ben Kürtçe öğreniyorum. Türkçeyi kırık, İnci öğreniyorum. Parşı beni. Parşı düzen akıl vegariyam o min evker min şan gonebu, min şan gonebu. Goya özü çünkü bu diyarı ferhen mi kırık? Bu karani alike ve ferhen alike ve nevis ve hasıl demek o seçar caredine. Gostam da hal bide xo hadi sevda seçar caretine go tamamen o gereki ki boşum az üç ay sonra yapmış kefa o destek alırsa o inşi dedivistinem inşallah yani ezber devam bikim de edebiyat ederji o bikim edebiyat pır hoşe rasti pır kefa deş kitabara pır kefa de hemez de hodarat zil yani kırtıkara ustane böyle serçava بقول يعني أخذت نمط الدراسة. نانا gelek başlı sevda. Bırak havalen ku bükürdüğü zaman, havalen ku bükürdüğü zaman sevda da sağlar yani bir. Malbatam hinşiktir ki haber dedi. Belli hinş yani. Halim digaret nasılsın dedi. Bırak havalen ku Türkiye'de nefesini de akadın. Da şuar ve kminan. Hayvanlar baş. Baş benim. Herhalde. من ده دقیقه از دخوازم نهار جبش دارم برسم ولی گله سپاس جانم گله سپاسی دادم جاری کردم از سپاسی همو حوالان دکم حوال خانم هیچم خاتونیم دلالی کردستانی از دخوازم از نها بحثی از پرسیواز بگیرم پرسیواز خانم ما دلال ما هبن یک بیکون خانم پرسیخو بکن فرمو دستور یاوه حوالي كيش بشتا كلام ديما مرحبا جوائز سپاسکم جه همیاره بازم جه لالش یوسف بپرسم و بحثا چیروکا او تکین خور ببکر که ناما و چیروکا نویسکاریه تا چوانه تجیکه ایهام گرتیه چاوا قرار داره که تدست به نویسی بکنیفکاری پارا تشتکیش برام نویس بومن temsilat işte yek nişandayım, kabidim nişan. Düdücü kabidim de şartın. Ya dua baba gerekdariye sertatiye bu lise beri gayzarı kulağı bu. Levra yani cana rojana da merhaba khase xatere bunine ve çava azat histike hemen kadamını azati nevis bu. Çünkü lorda azat tu xwayê tu çi dixwaze ya dinivîsî daha evet karı sajbeke tu qada azat tu karı her tiştî binêzima min û çavê name dinivîsa mesela nam malê te mij bavê xwe re dinivîsa mij xalê xwe re dinivîsa di mekteba seretayî da ji heva ku min netkarî tiştek ev pêşîn dinivîsî mij bavê xwe re mesela min digot mamoste ji te re şantiye evana ev ke min e noxtê min e calêbim ve çawa ye du vaj diçû mêzet kir gelo evet çi heste bide nişan, çi bertekip de nişan. Cero bakım gu evke berçay merkta gelek jiyan, gelek kes derbastımın. Tutxazı cero kahımında ne be, evan kes munda ne be. Bebe nevi destemer diçeser, destemin diçeser cero kajını. Çünkü devtorete de her iki cero kahım baş kızanı cero kajına ne. O nevis Qada azadiye dve penos bir kere destejini ojun binvise. Çıkas binvise alqasa azad be. Çıkas azad be alqasa duguhara bu guharı ne vişi dünya duguhara. Raman envi duguhara, qaştır be, azattır be. Bukhara civa keji, malvat keji, devdoreji azad ke. Bu çağı nav civa ke da bu eva hazar salane nayeditin. Tüm hatiye başvekirin. Tüm pişyavi hatiye xtimandın. Ev pişyavi redibe, fatide nişan
به ایشی خواهش بده نشان به کیف خواهش بده نشان سر راکر نگیه نویس بومن جی سر راکر نویس او از نویس جنه کدن بیسن جی وصاد بینم ردیات تشتکی دکن برده دست بیدکن برد گرنی بخواه پرگالا خواه آباد کن و پرگالا کو رخنه دکن کل دجوی درد کردن و پرگالا به پیناس آقا تکارن بدل بشین پیناس هزکی مزن دجنی او ددمن جی گرک سپاس جبوا تبا مخیرات نستانبولی سپاس جبوا و جبوا همی خباته و کو وان خباته هیز دادن همی جنا از بخاری رو گرکی وسا دبیجین هاتم غازه زر مالی اما چوار پیشیامن چوار بیرامن سپاسم بنویسیم و استعدامن استخوازم به دستور دو پرسا بپرسم پرسا اولیج ماموسته یاسمین اردوان خوازم بپرسم دست به کار خواهتنا خواهد تا گوت جن بیدنگن گلو چما جن نانفسینن چما بیدنگنن پرسکری که جنا کرده یا پرسکری که جواکا کرده دویواری دا پرسا منا دویم جی چافکانی چیروکی و چنه و چاندا خوش در دورا خوش جن یعنی جی میره مالواتا خواه گرد مزنه خواه گرد یان واجبات خواه چیروکا آفران گلک سپاس جبوا و جبوا همه خباتر زبور پرسا اول چبو؟ پرسا اولی چما جن بیدنگه چما نانرسینه چما بیدنگه نابیان چما نواداتینه حتی نا مگوت بو جنه لورستان مقاله آن کرد جنه لورستان از بیجم آلیه دینه و ایدی آزاد بو او دستور دهات دایم جوارا جواکاوان او دستور داوان وانا نویسینه ناوی خواستر دیروکا ویجه هاتنه ناوی وان هاتنه نویسانده لجوی پیدا راستش هم راسته نویسه جنان نایه هکی هر بنجه هم راست نایه یعنی بلاغ نبیه yani ez namazım na vak agitasyon bikim yani pravşa jene em hamuj tzanan jena kur em bejin jen hamuj khabet bindasin ama jena kur beter bindast bu yani hayan bejin bir 15 sal beri em bejin 5 sal beri jin tur bindast bu yani diyame bile mera zori dikirsen yani ne teştilen biçinden bistane ne deştin em bixuynin ne xwastin jin ser bikin hani heman dem mêrê jî dikir jin jî timane bin tesîra mêrê em bêjin jinê navsere jî timan bin tesîra mêrê wana jî zorî li hev dikirin yani ama ev 20 sale em bêjin qasî 20 sal ez wisa dibînim yani 20 salê de ez dibînim ez dibînim ku jin bi rastî jî êdî serî hildaya yani gelek hayavi gelek dıştan çebuya. Hayavan gelek dıştan çebuya. O embijin ve embeki pet hasan ko jin zah tene kuştun masala. Çıma jin tene kuştun? Çünkü jin bu kadar hasiyaya. Jin itiraz tike. İdiz ne kazır? Bijaz ne kazım? İdi tu zulmeli mi biki yani? Az çıma zulüm buku. Seri ratke vakti seri ratke merci zayıfe dışa dukuja. Yani bana em dibinin rastı jin İdi dukuyunun, idi jin yani mecliye kadar şey azaldı ben. O idi peynuz şidi giren, idi eşya kaçı dönüşünün, serkeptene kaçı dönüşünün, emzah rastejine nefis karantin yani. Gelek yani, em için Diyarbakır'ı gelek jinen mene. Mesela cara hiç beriye pandemiye da civinek çebulur. Em çun çıl hab jinen nefis karlır kum. Em İzmir'de em bejin em dizan nehter 15 kesan hemu Kurdun em Kurdi dinlisinim. Bana hemu serkeftinin yani xaşine xaşbinine ez bu sadı binim. Pırsa duyemin ve pırsa duyemin ki fazla biraz versene çünkü yani yanjı ve hamiyaraş ez karım pırsım yani çafkaniye çiroki ve çene ez merak yani vajber kada nefsan yan vaş işteki ilham girt. Am vi se de dest ki ne Az dur ben çarpenen çürüken çene. Helbet jiyan. Dına jiyan. Meçiditiye, meçide laskiye, çahadiye seriye. An meçi bihistiye. Ki çijmara godiye. Gori jihatın o lezzetlerin rahaji
أمانة دون مثلا بخاطر كارميريشن مثلا تروك بخيرته من جنابا بابيستو ياكوبي برنامج من بيستيا سبك الرابم جنابا مهاتم مالي وي الشهر نزل حتى نسبة بخيرة دينا يشتغل كابن نخوش بو مكر نكر حالي يحروها يعني قلت جي كي سكني ياسمين شلون تلفون بكر حتى ها ما توني يعني بسر كراهية أدبيات الناس سكني أما قلت لي وجهي كي حط بيرام من نبيسي يعني تذكاري خيال شبكي تذكاري سفيهات يخرج بنفسي تذكاري جيكي دبيني ودبين زيكي بنفسي مش عارف أنا أقول تبنفسي تبغازي وتلكي أبغاز بس باورتكم يعني إيش الجنان زيادة جي خيالة زيادة الرياليتنا جبل كيجي نبي وانك إيش الجنان يعني إيش نقاء يعني بس باورتكم يعني أصدقائي ماشين إيش من بستانية ما إيش من بستانية براستي صاية يا أصدقائي بحث إيش من شيرو كان تكاري بكي تمام تخازي هناك بحث شيرو كان بتكيش عم برتقال يعني إز دي بيقولوا عن سارة بين شيرو هادو دمامة نماية نماية ما فرقدة بلى كانوا مشاكل كريم كن باش قبرسي هوالندن كهبن كريم كن بريار تشتي از سپاسیه طایبت جه وقفه اسماعیل بشکچی راتکم و جبو کوبیا سرپرستکاری بیکاری از جوشان خانه غیر سپاسیه خودکم از بادنا و سرناو خانه از گلکی کارو بیشتر گروه سربلند که آسیا غرزان جالمانیا حتی بدر سرسراتیا شکویا سمیج ایزیتیا ولی میلیش بدرنه براستی جبو من هیجانك مزن جبينا كوسا وبطيبت از جبو سرداي بجم يعني جو باوري هو هيجانك زيادتر بمرة پیدا کرد حلال بشتره ما بتعوض شو كمالي جهات يا مالي شو ما ما صامج وشكا ياسمينه في برسي استقازم بيجم رحمة خدي حزار رحمة المامي مال اسمه قلتش أرسلان داش بركو از گلکی سرفراز و سربلندم کو تقریبا 20 سال برید انستitüya کردی استانبول ده مبهر کار کرد یعنی وقت نویه کی بی لباوی با مامي فخر حسین جاو روش هاتون دیرامه پرسامن اوه گلو مامي ماله باندوره که چا لزاروکی خود کرد مثلا مزان کو نسرین جی سویدی برایت جی bu Kurdira alakadar Qasem Şopkin'in az jnez ve malbata yana bandore ke çavan ser zaroke khoşti yani amkan da ki ev bu sebep bu iro ve dest aveti kar bari Kurdi kurmanji elbette şu babamı gava canıma paşa kran tikip beyna gava daha da sermedi am tırsyan hani لما تخستما قلتني نوي لما تخستن يعني حرمة شهر مزار تكرج باش وعم تركي تبين ما خالد خالد راسته بابا من راستي جي شاغي ام بجن وجايا كردي ادبيات كردي çanda كردي وي شاغي خسته دلمدا ام جي بي شانازن يعني ب هبوناوي ام شانازن جكار بانزاروينه elbet bandoravi çebu serme yani bandoravi ne bu ya belki amcine hatana bir aslı. Vakitin yekşi az tukazım rahmetli yekşi bir bina melek halatamın hebu, naruş cirok bezeme bu. Al pır cirok şmaradı gördüm. Tırlemen kaçtı hatım. Nastıkın kale attılar. Yani tukaz bu az mazım bu az zaman cirokam ben misin. Yalnız baba harap olacak. Baba vallahi atkazım açırokan bilmiştim ya çiroki gelek başa. Hani bulavandan eve. Rasti babam per alikari damın. Yani hezci damı ve ki daha sevda. Avcı yani bımramın çan çirok nivisin bir şey var ibna. Usa çebu bımra. Av hez çebu elbette
او اشاره استخدام مدارات کشید شاولا سپاس دیم همش سپاس دیم جبوين عندنا سباسيا وحميان كتير وجبوا اجي سباسي كتير واقف درفت دامه وفا اسماعيل بشكتي درفت دامه ام جالك سباس كتير وقام هاتنا دل تركيا دا يعني ناف دل تركيا دا وجيكي وها وقام ام كرد جبيانه وبحثا خبات خانه کردی دکن. نوروز دیار کرکم استانبول. کردستانه که بچه کاری می‌کنه. پر دم خوشیه که خوشیه. ازش بوا همیان سپاس کن مالا وارا گلکسان. بريكو داوية برنامج خبينن از خوازم تشتكي ز بما آگاهی که بدم ویان جز با های و کجت نمی به آگاهدار بکم و به آگاهدار بکم. هر چه قسم جرا من هایی رو ویجه بجی مخابن یعنی ام ویجه جی بشک یعنی ام ویجه سیاست ام نکارنش بودن بکن یعنی از خوازم بیشم بگی اج درنگ ماینامه یعنی جیش بین اسنامه تیامه نهاد لناس کرد جبرده که کو یعنی ام خودی در نکردن جبرده که تم مخواست پارتی ناسنامه اندنه مینا عربا مینا فارسا مینا چه بیشم بان ترکا اگر از خوازم پیشنهاد بکم از بخوا عندما پنا کردم او پنا کرد یک من ناف سازین ناف نتویده پنا کرد خودی ناسنامه کرده و دناف قدا ناف نتویده یک من سازیه یا کرد و خودی ناسنامه کرده و دیده نویسیه کرد یعنی از لبری خوازم ناسنامه خوشانی و بدم ایرو من ناسنامه خو گرد ناسنامه کردی دبر در نویسیه آسیا خرزان و کردی یعنی از نهاد قدا نامه تویده از کردم نویس کاره که کردم و هر کس دنیا زانه که آسیا خرزان نویس کاره که کرده نه ترکیه نه عربه نه فارسه جبروی که از وبد خوینم اندام تیا پنا کرد و اونجی هگه کو استلیدان نخست به هگه کو نبود نه اندام پنا کرد از دخوازم هونجی نویس کاری میکرد هم ایکو هی نبونه دخوازنامهش پنا کرد و بشین بن اندام پنا کرد از بینا که دخوازم جارکت رو بیشتر مسئله ایده جبر کنسج باشه از سپاسیا و حمیت دکم از گله که خوش من جارکت نز بیشم از سپاسیا وان خانمین هیجان دکم و کارو خواهی و دست کفتن و گله سپاس و بشتر بنا و مالا و حمیت آباد